Hello, Nina mai zana bua jse tedi hua yuli so times ko bi hua bi beflango. Nyunga mi yuli so times ko bi le she do shi jama gflango. Gulinyu do shi de na lun duile. Ngao nyunyu do shi na ni mema ko le so li pi zochi ko jo gwa ju zi do yama do jama gflango. Ngawa mita nyitun sinyi ko sa haman singwa nyete. Mujina kwa jwama mema ko le so to bi kami li pi zochi Kuchu gwa ju zido yama nga sinyi gugwa ti chulu gwa ju zi chilama tsuvu tsuma banye nhi tsingwa yu tili zi chilama nga lo iwa gwa ju zido yama ipu na ni amu la nama nitu nitsi ni kukwa bi nitu nitsi shi kukwa chi humu so siyu nama zi lama nga lo guru nyi nitu nitsi ni ku sa hama nitsi chu ni kwa nye siyu pe yi tia lo Awa dushi nyumati makwana ni USA kwe bi yiwa wale kwa ma kwe vili miyama me gile yizu de pitsi tako bi bama do chama giflango. Nyutun tsinyi ko sa haman tsingwa nyute bukwe te mo sipa dama Anthony Blinken li miyama tsuza ngwa yu bi yizu ngwa zide gile yi ju kwa pitsi ko bi sija mja fulalo. Awa dimana ni alika sinyi tili pitsi ka nga bi benye dimana ni miyama me li pa she ti hayu ma tside yu sinyi si ka ma zedi mima tsinyi tun tsi ti ku kwa la tsuyi zu ime de yu sinyi ato cho si ka ma te letek fulama ngalo bi belo. Ngao pitsi kama yizungwa zo imide umagflango Myanmar Chemical and Machinery Company Limited, International Gateways Groups of Company Limited, two group of companies, the Asian Grain Development Bank, iwa ngwazo ngalo. Ngawa yizo ngwazo bi yu ngwayute USA kwa bi USA kwa jizo tuwa naba tili yigo tili lucha Myanmar kwe kukwa piu dia ma de mu tsuyu bi yizo lewa piu. Ngani pfu bi nibe yishi jide pitsi fulama ngalo bi belo. Ngao dili pitsi fulama li matsi jikana ba dili mudama nga sinyi Myanmar menye pashe siyama na ke sinyi demokrasi ju kwa malachila tapuna ni Myanmar me bi yide toja ija savude gile yi ju Tsoli do ju tili leshi yi do ngo bi Blinken li beflalo. Ngawa bukwe kwa ju tili gile yi zode tili pitsi kama tuti maana ashi jigo jwala bi bedan ni tili pitsi fukanye bukwe kwa ju futu hi nganye iwa fu shadama yuli ma jiyama zedi mai matsi bukwe kwa ju giza gumi vunye ima jama ngalo. Gulu nyamu kwa chibena ni Myanmar la tsu shi tsiyu bi yi zunyi tsi shi zode USA bi chupe kwe vuli gule yi ju tili pitsi tama ngalo. Doshi yi munti makwana ni Russia mezi ti yu de yi meza ti yu ni mudu shite kama do jama giflango. Awa Russia mezi ti yu na ni mek huma makwa madam masa shiko fetsi sinye tili michi sikwa toza ni yi meza ti yu li mudu shite si ko bi the Guardian du kwa budalo. Yi ni Russia mezo satsi shi kwa huma so Colonel Yuri Medvedev nga sinye yi mezo ni futi funa ni mek kwa shigo sinye zi tsaso mebu na ni ide nisu la sinye ide poto si lama ngalo bi belo. Ngawa yide jina ma mebli nitsa ni hu yide netsin kwa hu jikane na ichi penyin ba dina kliyo belo. Guli nga miti ma na ni ali kliya ma mek shivusi nga ma pedo zizimumu ni ma se. Nga nye se nga mi pita ngo bi bedo tipo kwa du kwa butalo. Ngawa nyinyi kwa che Russia li me zitama nye di se ngwa mo yu kwa bi shito yu chi nye mek kwa shigo bi US li swat dialo.